Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dan suruh kita bisa Allah Subhanahu Wa Taala ubusnya tidak nuntan deh, ubusnya ijazahkan deh. Dan kalau kewajiban ijazah mengajian deh. Alhamdulillah mengajian, alhamdulillah kerana haji deh. Lagi kita mengajian naga deh. Lingkan nak lihat mengumpulkan sebab haji. Dan ubus urusan dengan dibengin nilai amanan ratu dia elen tahun baru elen pinde Muharram bulan Muharram ini terus dia tinan penaklaan ini pinde muase belum hari dan elen puasa Asura. Nah ini karena tinan besar layak kah sesuai men pinde penaklaan tahun terhewin bang dalan enuin kita bitu ko ho nagda ni sab bang dalan mengaji atau mengiskul bang grade 1 tahun ini nagda kita binisab ko na pelebemian ko gusto na ini mulai tujuh Allah Subhanahu Wa Taala terus ko itu etinan nagda sa kita sa maraminin etinan mian do bang dalan mengaji atau bagusan do usaha si tahun ini terus pagkanen ini puasa do mahagi etinan kita dikemon kalau kita melihat ini yang geng tawan deh, yang itu sebelum Muharram ini, nah alhamdulillah ini terangkat di, yang ini inam pun bersih mengenai puasa si sini manusia mengenai puasa si lebihnya, yang ini si bersih dan tahun, nah ini dan buat itu yang berkapan amal Allah Subhanahu Wa Taala si penaknaan itu di situ si terlalu ini itu betul gitu. Ini tidak memang kita betul mau bangsa si Januari lagi si Kristiania. So itu Muslim dan Rasulullah SAW ini tahun dahulu kita di sisi Muharram ini itu dahulu tadi. Berarti kan bangunia lesi tahun peribemian itu enggak pakai pengiran. Nah pengiran itu si ini. Lagi bangunia pintu bekas pengiran samen gaya lagi nanti anda pusi ini. Kini tahun mau kita ni kita mungkin ini mian nizam tembi atau mian kalakuan tembi atau mian ini dibinin mian pikiran manggi mahapin dia tu mahapin mian hilang manggi mahapin dia tu kerang mahapin na lesi mian ditulibeli puas ne nas umus alhamdulillah itu aku itu bisramian ne nagani sapite betinen do maginan nagna do musaha do magribuan do mengaji mengiskulin mian atau awe mian aus pekut bisa Allah Subhanahu Wa Taala bang pain kampus ni sampai tahun ini mian dalam ibadat kita ni atau dalam kepe nutu Allah Subhanahu Wa Taala atau mian katalu tujuh ubus berkata begitu subjek etina nere pasal ibadat tujuh Allah Subhanahu Wa Taala pasal ibadat tujuh Allah Subhanahu Wa Taala ini pengsimana balik awan nak ada kita awal to simana balik bisa sampai pasal Quran tenbi magtag natin tibalik bisa balik simana balik Quran tenbi sa ilo tinggal kalau kita malu si jumlah wale semua ampan nakin periata sampai kita bisa itu nanti bisa balik musko itu nak nanti di sini tu si rute binin si tahulinin subjek tenbi itu ini pasal akidah atau pasal begini pasal kata leo tujuh Allah Subhanahu Wa Taala. Etinen yang ini perlu katibi, etinen ini tahuninin atau pada katibi tahunin tahun baru, ini pasal pengibadat atau pasal kata untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, nang ini etinen lo nabi disara melingkan naganya etinen tinap teh, jadi balik-balik di P7 dengan mekalaat melingkan di mekaput juga ini, bakirian dan mukmin tujuh Allah Subhanahu Wa Taala. Ubus pen Allah Subhanahu Wa Taala yang ayat samian magaka semua dua marahine Allah Subhanahu Wa Taala tagna si ini juz yang suratul Baqarah ilu bisa Allah Subhanahu Wa Taala sama sekitar dan Allah Subhanahu Wa Taala ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum
والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ini tagna-tag na kaya. Ini tagna-tag na Quran, surah Quran, inakan kita wallahu subhanahu wa ta'ala, ilinganan kita wallahu subhanahu wa ta'ala kemon manusia. Kemon manusia. Ya ayuhan nasu ubudu. Kemon manusia ilinganan kita wallahu subhanahu wa ta'ala lusi mian lesi bisaran mian. Mus pagtu sa sene pusan Quran tapit si surat Az-Zumar. Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah tin pinail nan si ini. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullah. Pinail Allah subhanahu wa ta'ala. Umus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misara man kaptangan ini pasal kataleo pasal tinin yang bertakwa kita lewat itu Allah subhanahu wa ta'ala yang dalam terbesar ada hari sepandang-pandang dinakit bitinali wassalamu ini kehalan tebi tuan-tuan dijut kewal tebi tuan-tuan lahat elo samian di pilene yang dinakit bi wene tinale tuju Allah subhanahu wa ta'ala antara kinanten saya itu selahat tebi saya itu selenggaran tebi saya itu si yang eleo tebi sengit tebi samian si yang kikole tebi si kesiki tebi sali itu semegua dinakit bi tinale wene tuju Allah subhanahu wa ta'ala ayman tebi ki potensi agama Islam Umus yang ayatinin dua ayatnya bila Allah subhanahu wa ta'ala يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Us kemon manusia. Sekedua ayat يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Us dua ini mengibadat duk kataleo. Pinegbo wallahu subhanahu wa ta'ala nasini. Tinen pinegbo ibadat duk katalo to Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nasu budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun nasi daku ayat ini megbo yene ibadat kita ibadat to Allah subhanahu wa ta'ala do yene katalo to Allah subhanahu wa ta'ala we nasini we megbo ini niya manusia niya manusia mag-ibadat subay tinalaw tuju Tuhan. Niya isang manusia tinalaw tuju Tuhan maghagat tuju Tuhan subay mag-ibadat. Nagay magbumpa. Nagay magbumpa na sini. So imagine nagbumpa at subay nagtut doinin. Subay nagtut. Yan na mag-ibadat karena katalaw. Atau katalaw karena pino mag-ibadat. Bagyaw hadya mag-ibadat gay tinalaw gay magbumpa. Bagi usah tinalaw kayo mag-ibarat kayo magbumpaat. Kaya magkasayar. Nahanap mo na ni. Sumigua, pinitutu. Wallahu subhanahu wa ta'ala sikit ito si ayat ini. Dumen hadya kayo men manusia sine. Dumen manusia kutinalaw. Sumitag na bisara, ya ayuhan nasu ubutu. O kam kemon manusia. Kaya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemon manusia. Teka pinayal bang sine. Bang-bangsa ina siya. Kemon manusia. Bakas pinapanjari wa Allah subhanahu wa ta'ala ubudu nag-ibadat ka nag-ibadat ka tuju Allah subhanahu wa ta'ala sine yene Tuhan di bakas menginang kanin angkat nag-ibadat ka si Tuhan di yene bakas menginang kanin per Allah subhanahu wa ta'ala. Waalaikumsalam. Umus ini nag-ibadat din ini nag-ibadat din per Allah subhanahu wa ta'ala Sumegua la'allakum tattaqun sumegua ini nagibarat din pain karena katalaw tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Karena katalaw tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Baik dari sini paman tibi pendoa tibi magpongtina ini magbuo. Kaysa nagibadat ubus pag-ibadatin karena katalaw tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Niya bisa dahil niya manusia nag-ibadat sumegi tinalaw. Sumegi tinalaw. Discuss tebi ayat ini. Gay tinalaw mag-ibadat le. Gay tinalaw mag-ibadat ito Allah subhanahu wa ta'ala.
Niya isang manusia tinalaw suka mag-ibadat. Niya manusia tinalaw tujuh Tuhan. Dan magkakalwa niya Tuhan. Jadi suka mag-ibadat. Nangat gana gunani. Itinima ketika itinin mian mencari Allah Subhanahu wa taala. Suwe mencariin, suwe mag-ibadat manusiain duk karena keteleone. Duk karena keteleone, ye ne pag-ibadat Allah Subhanahu wa taala. Ubus, pamante biye. Nikmauti asal Islam. Bang manusiain kemul asal. Sebenarnya ketelewin tujuh Allah Subhanahu wa taala. Bang manusiain sebenarnya ketelewin tujuh Allah Subhanahu wa taala. Dumain ketelewin si behe-behe. Kahit nak dupang dalam dunia, dia sasal dunia ini. Wei gai, pagi bang benal iya tinalaw tujuh Allah Subhanahu wa taala gih pe mapate. Pagi rubai gih betegin, hinaram Allah Subhanahu wa taala. Kesuai bisa iya magsambayang pamapate kan tinalaw tujuh Allah Subhanahu wa taala. Wala sila pilih itu pangali. Bisa na magsambayang, wei ngin Cina. Bisa na tabiat yan Bang iya tinalaw tujuh Allah Subhanahu wa taala, pagi mengenjinahin, magsambayang iya pin, mengenjinahin haram. Nasubi hanggan na iya mengenjina pagi kaya tinalaw tujuh Allah Subhanahu wa taala bisa iya mag-ibadat. Demi kisahir, walhasil tama pagi te. Bang iya tinalaw tujuh Allah Subhanahu wa taala iya, gaya hepeng moto-moto, yang ngelimut-ngelimut. Pagi wei, Tuhan mengelimut-ngelimutin, magkakarap ibadat nih. Suway lay mag-ibadat, suway, ito na nga dinalaw. Kaya pikilarak na ibadat ng bukya na panalimot nila. Naman tabi at ini, nandan kita nga singasal kita yung expert na pinagpog sa bahayang. Sampay, bungot kung pinain tamang concept tutukan na sa bahayang. Niya nalusog kita hingga na niya, magsamek gana, magsamek kinaram na magbantalunin. Bisa men anu kene pero bantaluin pagi kamasistahin pagi pinain na semek balikan atau semek mian Bisaya pinain. Ini hawa basa hawa ke mian kita lo kubaan ibaratin. Saya piyuhon ngelimut-ngelimut. Piyuhon mian plano sa man anak papatay mag-iya ke bahani. Iya plano ni. Iya ini me lu sikite bisa ko ito ini. Iya sindikatohin. Iya sindikatohin. Sehingga yan belas-belas pili. Sehingga pagkatabangot ni. Sehingga kitutukan naman sa mga ulit. Kasi ibarat nga, ibarat tujuh Allah subhanahu wa ta'ala. Gaga tinalaw ito tujuh Allah subhanahu wa ta'ala. Nakan, nansi ayatinit pinatutusi kitibi. Duwainin subay maglimbang mangkin nagmumpat. Nagmumpat. Nagibadat yaw dukkan nakatalaw. Dagaw hadya tinalaw manggero ko magibadat. Manggero ko magibadat. Tubrakan magibadat manggero ko tinalaw. Manggero ko tumpat si kitibi. Naman bang tinalo, astingan, nag-ibarat na kayo tinalo, nagaw na, teten. Dundahin ka rin mo. Gana na ang kayo, gana ang papati, gana ang kalangpas, gana ang ilimot, gana ang izingki, gana ang inisamian, gana, maasal ka niya. Tinalo ito Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaya mo, nasunay kita, gana. Sekehinanghap, ubos, kilarak isa. May ginanghap, kilarak, na ine, metek kami me tebis din biga niya. Ganya tebis gitu bi. Bangsi ini kahanan manusia ini. Iyan. May ibadat. Umus ini ibadatin. Ini ibadatin. Magsambayang nandiyan. Magpuasa, maghaji, magzakat, may gi-enero po sa memele. Niyan, di mana sih ibadatin may kibagsakat? Di mana sih ibadatin? Bagian pulang. Ibadatin. Dumeme aja suway ko makin kaya nang mag-ibadat magsambahayang. Suway ko maghaji, magpuwasa, magjakat, magshaharat kain. Pulang bagian. Dumeme kita awat sa Allah kiamat. Bisat sa sambahayang. Di manusia magsambahayang. Pwede kasambayang nin. Tekali binista wa Allah subhanahu wa ta'ala pagin. Nagdatak na binista ang ibadat kemon manusia. Yan nga, sambayang. Pagpayang lai, yan gasay-gasay, sambayangin. Katamak niya. Ubus, yan sampay, asal. Ngayon tayo na pagsembek pag nalisembek. Gana gunan.
Ini bisa Allah Subhanahu wa taala sa malaikat tidak pilihan. Kunya sedia masamang fardu le. Ya samang fardu bin Israel apa ba? Kunya sedia masamang fardu le, pergi samang fardu saman ekka tamak ekka legen ekka yan inune. Gase na geret na samian. Sampai kay giruna Allah Subhanahu wa taala. Kita muna. Ini malaikat tamak, malaikat ko pamam ko pinne. Bangga kena sedia ang sambayang na may perdumian inang ni. Pinaman pi sambayang sunnatul fajar dan wajib istirahat ini dengan fardu. Pinama sunat-sunatan. Bang nagsunat kayak gitu nih. Tapi ke manusia aku itu pantai ini asal keekahan. Dengan haja lu kita bisa itu sama Arab bersama binti melat Arab itu nih. Dan pagsalam haji imamin yune anu magupaulong na ko menok inumian itu given na kesebut kemo karo sa amin naman sa amin bahaya na dua rakaat sa amin po sampai ang pardule kaya given pindaw kayo na masuk sa loob ng bahaya bukan na pagdiriyan kana pagdiriyan pero pagdiriyan batang mangan atau batang tuloy atau batang bahaya atau batang yan kini sa amin layan so kana rebot karo mag-istighfar sa amin po sa amin naman sa amin na pardule dua rakaat lain abot sa law kiamat bisa tu sembahyang pintek fardu pagpayam sembahyang peta-peta supaya ini peri las Allah Subhanahu wa taala sikit kita supaya kita gaya waya gay dan kedisraan dinak pinihan dinak tinambala tirupakan sembahyang di kokoropen atinan tegura kena guna sembahyang ekka legene ekka tamak pinaman dinak pinaman kono be sunna cemetinang Kaya te uno sembahyang ini anu le perdule itu namparana sa ekka lagi na piniha piniha sunnatin sunnat fajar sunnat nur sunnat anu sa ko ite hang na bang niya ilai ke penopak ke panambah bang niya ilai ke panambah lesi di kulay ke panambah yang sunnat niya nene yang rawatib lai atau sunnat ibe samen kira ke panambah na pege bang kaya alo tinang pardo pite tinang tempat pardo gana sunnat ke samian nene Gak bisa sinduhin Buna sembahyang kita guna lepas peta-peta samian sa ekka lagi ni. Nakana guna sa Allah Subhanahu wa taala. Ini yan sembahyang manusia giti nara untuk Allah Subhanahu wa taala gak pahihala ni sembahyang ng dunia. Nambayang raja ini nambayang raja metuk laku sembat-sembat ini yang lianin nambayang raja karena pegria pegite supaya kita bisa buat yang indah nambayang atau ruk takale pinain sum'ah ruk takale pinain bakas nambayang bisa bersamihan ini kau bangkana ngiti-ngiti bangkana sewe ini na ngam bisa Kristianin ini betul bisimbahan nambayang tadi bang kita anak yakan sa nambayang semua bangunan yakan sa ini na iya kabana ni bagi mamin atau ada sa amin happy ang ban pagkakasme ano sa amin ini kau hati ini pin manusia nipu tujuh Allah Subhanahu wa taala itu ini munafik tujuh Allah Subhanahu wa taala nah ini munafikin innal munafiqina fi darkil asfali minan nar diawa pe amban martabat Yahudi dan Nasara dalam neraka jahanam ini manusia saya sini manusia nagibarat sumaywa nipu tujuh Allah Subhanahu wa taala manusia nagibarat sumaywa nipu tujuh Allah Subhanahu wa taala nagibarat nen dimana Allah Subhanahu wa taala tinipunen dimana Allah Subhanahu wa taala dok memilih tinipunen pinakita-kitahan atau ay dosasanen sumaywa ginhawa baran sumaywa nga kitawan mangi kitawan bang tawat sa kiamat ngasa-ngasa ini sembahyang ngasa-ngasa ini ibadat sumaywa tu penipu atau ini kita duk haja takale sa mente kita tawat sa kiamat pitarkil asfalin nar ini sediawa diawa tempat manusia dalam ebut dan mereka sana kini manusia saya ibadat ibadat yan sumaywa gak tinale untuk Allah Subhanahu wa taala gak tinale untuk Allah Subhanahu wa taala ibadatnya ya ayuhan nasu ubudu rabbakum o kami manusia ibadat kam untuk Allah Subhanahu wa taala yene Tuhan bi makas menjadi kami Umus la'allakum tattaqun supaya pengibadat din karena kata Allah tujuh Allah Subhanahu wa taala.
Manggay katalaw, pag-ibadatin, ngayon. Lepas, lugin, lepas kita, lepas manusia, tabot sila ujan. Umus, nag-ibadat. Diman hajar ko sa mimeda, rin tibisrat, tabi ba yung ibadat? Meningko-rin ko, tukang pakalikan sa mga ibadat. Sumigwa, kuwing makin, kailan paningko-rin ko, ito ibadat to Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ka mga sharing. Makin tibista ibadat to Allah subhanahu wa ta'ala. Kuwing kita bituko ito dalam ibadat. Kaya kita paningko-rin ko, pakalikan sa amihan, pamantabi darajat di may kipumunta sa ngamasang ko itulay, nuntut ilmu, gagay daw hantri. Gagay kita ito. Sumagwa, mangilimot kita, bitudok ang banata ko, kita sine. Duman sanento sirul. Duman karpet, duman sine, suman malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Yung bisa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si halakatul ilm. Sedi ang banyene, ng bahayang kiyo, nito si Allah subhanahu wa ta'ala, gano'n na pinakaharga. Manusia ang manlumengan nuntut ilmu sampai ningko sa betul ilmu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Sila manusia kan pelengan kita betul nuntut ilmu, acan pakale. Duman ba? So pakale kaya sabi pakale duman kita nulat duman sa amin so pakale kale. Tagnal, may balingan lay pa jaga begitu umabot pito si penutate si pengejan lay ini. Balingan tibilay luwon na kita birata data sikat-sikat, luwon na kita mian sapi data kabeo, data sakatan ini samian, luwon na kalumengan, balingan tibilay. Yan lengan linter bisara direct etinen dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bang nagsurin nuntut ilmu ngahati ilmu si Allah Subhanahu wa taala. Pegto, si pegtingkoan na sa ini na taga-tagatan. Si waktu kita lumengan lengan lay daka magduero lumengan bang lengan si pagduktal ilmu, nagbida duk lengan si pagkuntingan si pag-istirahat. Duk mian lengan dito si pagbalahan sa rusik sa amin magbida. Duk lengan mian tuwan-tuwan na pisi ini na sa amin magbida. Sumagawa bang lengan si pagtuntutan ilmu, lengan dilay hetinen sababan pinamurahan ka lengan nagdilim surga Allah subhanahu wa ta'ala tabot kimati. Bag ilmu. Pagto ini katakatan bitian itu nagtimo sa amin katakatan bi ini may balibot si kita ini ang madatan bitang sampai aras Allah subhanahu wa ta'ala may kamalaikatan Allah subhanahu wa ta'ala dito pa hadir mayaman si manusia ini bang sila menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang kita sa amin mabaya sa dibi ang banyene miyan sembahyang le itu ibadat ni. Meningkuan ko ito kita ipakalikan sa ibadat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa, kuwingge Anas, kuwingge Umar, kuwingge Kemon, nakitabi, mangkinintahin ang ibadat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Amman subjective yan. Sumaginan naman, sumagawa karena katalaw ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dumen pinagkita pinay kisimitan dok na kita ngati sa amyan nga. Bangero, ano bin sulduhan sa kampisita nga na nakapito. Bangriya sa amin nakapito kaya mo bumpa sika. Sumagawa, hangkan kita binin pito, pag-ibadat tabi, sumagawa, aawe, pag-ibadat tinikitan bi, ngayon do kita ibadat to Allah subhanahu wa ta'ala sa diri aman sa bahayang lay sa diri aman ko sa melay. Ubos karena katalaw tabi to Allah subhanahu wa ta'ala. Dumen karena pag-ganyan duk haja pag-kasuwa kita sa amin lay sa ruzik yakan mai. Sumagawa pag-ibarat tabi karena ibarat tabi to Allah subhanahu wa ta'ala. Sa di amban ela do ko sa melay. Ibarat to Allah subhanahu wa ta'ala. Gay pa kayo bisan magkabasa, gay pa kayo magkasuwa, gay pa kayo magkabatok sa amin. Pagkalikarin ko rin ko iti ani. Ibarat tabi to Allah subhanahu wa ta'ala. Nasakti na ba na kayo sa Quran? Bang na kayo matok lay masa. Sakti na bang na kayo nganjik ilay na po to Allah subhanahu wa ta'ala. Sakti na yan. Ibarat sakti ni sa. Pelengan, peningko, magmasmat, ibarat. Yatin ibaratin dumendem buwa atau dumen haja subi magsambayan. Ini kemon pen ibaratin ismun jamiun. Ini pen inenan kemon. Ini ibaratin inenan kemon hinang. Inarasano Allah subhanahu wa ta'ala amban hinangmu
ene niyan hijut kehibanu lay dok yene pemisarano kemon hap hinang tuju Allah subhanahu wa ta'ala enan ibadat binista sikaw Allah subhanahu wa ta'ala ibadat mo tuju Allah subhanahu wa ta'ala sediya man sembahyang lay sediya man haji magpuasa magzakat magsarat sedi kemon hinang bisarano hinang no bisarano karena yene ganta pengalasan Allah subhanahu wa ta'ala kau ibarat menuju Allah subhanahu wa ta'ala mismo dengan paglaga-laga perembuan nusianda nusamen halal sikau dengan ini ibarat tujuh tinang ibarat tujuh Allah subhanahu wa ta'ala ibarat tujuh Allah subhanahu wa ta'ala nangkan ini tandaan bi ini perkala tamu cenderung kiamatin dengan perkala dikit-dikit nih keputusan Islam bang manusia ini lepas ini nangar Allah subhanahu wa ta'ala kita bi lebeyan basta ke haji kita bi lepas tipi dalam ini kelepasan dalam markale bagi hunit tabanan hunit sikpit tabanan sikpit bang manusia tipi dalam marka sadam lepas amban Allah subhanahu wa ta'ala hinangan na kita lebeyan bagi ulang magkulang ko hati magsembahyang niya tanto hapag sembahyang dan kulang nagpuasa tahun maghaji manggero adayahan kita paghaji atawanan samian magzakat demikian sumagawa hinangan kita bisa tiang malubul Islam ilmene kaya tinagbayon ibadat ibista wa Allah subhanahu wa ta'ala ibadat sa kita ibadat nabi bisan naman nagrubul Islam ilmene itinan kipituan to ipahala itinan ibadat to Allah subhanahu wa ta'ala sumagawa sarat umpain duk katalew tuju Allah subhanahu wa ta'ala kita hati ibaratin naman magsambayang kemon ismun jami'un lima yuhibbu Allah wa yarda ina kemon hinang disara pengalasan Allah subhanahu wa ta'ala lebayan pengalasan Allah subhanahu wa ta'ala kau duk pagiridan Allah subhanahu wa ta'ala kau maghinang kau misara kau ibarat yan tuju Allah subhanahu wa ta'ala ibarat tuju Allah subhanahu wa ta'ala sa amin suwa karena kataliw karena ikhlas tuju Allah subhanahu wa ta'ala umusna ibadatin ini hinang ibadat nakamat guru ini hinang bisamian hinang ke ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala umus supaya ibadat yang sempurna tinima wa Allah subhanahu wa ta'ala duk pinde ibadat bin itinen yang tinima Allah subhanahu wa ta'ala sumagawa pag ibadat ini karena katalaw tuju Allah subhanahu wa ta'ala karena katalo tuju Allah subhanahu wa ta'ala okay ne maghaji magsambahayang mag-ibadat maghaji ibadat magzakat ibadat magpuasa ibadat magsarat ibadat maghaji dikit kompleto mag-ibadat sumagawa mula-mula panuhutan limemian sumay katalaw tuju Allah subhanahu wa ta'ala makin sarat makin tinima Allah subhanahu makin tiniyaman makin hinargaan Allah subhanahu wa ta'ala ubus sekesa aman ibarat ay dinihan menyerutuyahin menempurnayahin ini katalew inenan katalewin daran tepisrat ini yan sinakama aman ng buwa aman kitiri pinti kiti ano enuin yan parahin yan tesirano na ako bang kuingge tetelew manusiyain si Allah subhanahu wa ta'ala dumen kita sa pagka binisrado dumen katalaw sa pagkasi manusiya so at taqwa yene pinde mag-ibarat kayo kana katalaw tuju Allah subhanahu wa ta'ala dumen ko ma to sa rasad sinaka bang kuingge bustan manusiyain magin keenan tinalaw tuju Allah subhanahu wa ta'ala kaya bang si manusiya kita wante bine po suwaib po galib sa Pilipinas niya baby armalite ne ubos niya pe kinokita naman daw ini pero mo ano pinde double baby armalite makatalaw-talo bisa dikit-dikit makatalaw-talo mo ke ngarakam kali men bisa tu pene pete bisa sa ilahi pagad na kitiri kasi may makatalaw-talo pinan sa kali mi pinindama bang pandak-pandak niya siya pinan M60 nga indama data kita ko niya banggaro data Hilux na makatahiya kita na ka na makatalaw-talo mag-ano makatalo kita sa manusia. Demikian pinain na isaitan. Naman kita sa akin, manggaro magpaslay, pagkabasama makatalo. Sumagawa, bilisrahin to naman iyan. Sumagawa, bilisrahin to iyan, katalaw to Allah subhanahu wa ta'ala.
Più me ko ma atau sila kami ndala bang ine ko inge manusia makin tet keenan iye tinale uto jo Allah subhanahu wa ta'ala. Si Rasul si Malik si kemo na kan stok skero kita betul pamatre makin tet kita keenan di man kita tinalawan so keenan tinalo bagi Israel tu bagi ibadat kau tinal karena katalo to Allah subhanahu wa ta'ala makin binisara makin piniaman Allah subhanahu wa ta'ala semua kau ibadat kau karena katalo ka binisara gara gunane sabi ayat niyan ayatinan dua ayat Allah subhanahu wa ta'ala dina kita ibadat sumego karena katalo pai tandaan lain bangko ibadat karena katalo gara gunane bagi usap tinalo gabi no ibadat gara gunane Allah subhanahu wa ta'ala sumego dua ini sumego nagtuhod ibarat karena kata Allah subhanahu wa ta'ala. Piu ko boss, may inisa ang gamin siru. So mga kapag may kimisara ini kaya mo kita pipigyan naman siya. Agad ibisara ko pagyan nuktan asal ano si barante bi naman so nuktan asal ano si barante bi. Eman ibarante bi dukite bi niyan ge lugan tawo sa Allah subhanahu wa ta'ala tujuhan Allah subhanahu wa ta'ala dukitin ng sempurna ibaratan bi. Piu bi ko. Tujuh tu berisra ko sa ibarat kita bi. Gana kayak ibarat, gana kayak bersama. Nanti singgah bang Peter mena, mana mau kita bersama dengan itu bagi mikir lema. Penain, tapi ya bersama, maaf bersama ini itu mikir lema. So hangga ni itu kita betul dalam bahaya. Hangga ni kita itu kemon karena kita berpuasa mengaji sampai saya. Semua gua mikir ibarat, semua gua di sampai ibarat panggil karena kata lewat bisrat itu tapi bisrat ini dia pilih Allah subhanahu wa ta'ala. So bisrat tu dua itu bagi hati nak mengutira atau dua bagi sumbaya atau besok pilih tu dua ini. Megibarat karena kata Allah subhanahu wa ta'ala. Umus dan buah besar dengan sahabat amat bernasib. Nasi kita lewin payman tebiko asal bang ben nak kita saya tinalo kegiatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dan manusia makin keenan ia tinalo tu Allah subhanahu wa ta'ala mengsuasai ini. Kisah bin Sali radhiyallahu anhu. Sali ketuhan tim martabat ne netinen khulafa ar-rasyidin dan buah amban netinen misikin mati ke mun sahabatin Rasulullah misikin mati ubus pakat si Umar Abu Bakar si Umar Utsman ia berganti mengantar tunjai mengantar agama. Misarai yene katale utu Allah subhanahu wa ta'ala. Kini lawi yang ini kita lew makin keenan manusia intinale utu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pinne at-taqwa. At-taqwa bangsa Arab, bangsa kita biya kan katala. Pinne at-taqwa in katalawin. Ini pinne al-khawfu min al-jalil. Sa Arab. Al-khawfu min al-jalil. Wal-amalu bit-tanzil. Ini. Wal-amalu bit-tanzil. Umus والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. Empat ini. Ini tidak maksudnya. Misalnya, ini nan kata lewat Allah Subhanahu Wa Taala. Subhan al-khawfu min al-jalil. Sumegua. Dan buat ketelewatan bisa enggak tigidete, Buat kita itu asal Allah Subhanahu Wa Taala buat. Pergnane. Si kedua nasi ini, pinne ketelewin, sumegua pinne al-amalu bit-tanzil. Suwe pinne hinangnu, kemon yene bisara Tuhan tujuh kau. Sali du pengandaakan dan tujuh kahapan hinangun, duk sali du bisaranen bang tujuh penglangan pengharam tinggalan sahabat. Nasi ini, pinne do nasi ini. Manusia ang naghihinang sampahayang nagani ko bisarate rin niya. Wal amalu bit-tanzil. Suwe pinahinang ne. Ye kemo ne bakas pinitek ka wallahu. Ito Quran dalam Quran ne. Kemo sara ang dalam Quran suwe pinahinang ne. Suwe pigele ne. Suwe tanggihan ne samihan. Bang dumain du. Bang dumain du sayan. Manusia hindi san ka magsambayang. Bisan kau magpuasa, bisan kau maghaji, gagaw tinalaw tu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, pamatabi, balik sini basta na bisarali. Yun ko, magsampahayang nagitabi. So nagwa, pektek kasaitanin, ngabi-ngabi ikaw mapatay. Walhasil, bumibitayin, pangapabayasan Allah, dalam Quran.
Iyo dalam Quran dinakiti bigi mapate haram. Na manusiain, bang manusia tinala utuj Allah Subhanahu wa taala. Ketauhan na mebetain haram kay hinag na mag-ibadat Sumewa bisan iya mag-ibadat, mapate no, ibadat na itinima. Tandaan na nga tinima ibadat na pagkakatalo dalam katalo pag-ibadat utuj Allah Subhanahu wa taala. Wey, pag-ibangin. Kasitanin kaya mapate, sinasa niyo siya na nagmapate, pag magsambahan, lukupin na sa amin, dati kontrol, mapate, larak sambayangin, sabi pag-isap na mipitili, pag-iharam na mipitili ka manjari. Namangupama ikin na sambahayan na pag-iibadatin, makarak ibadat, mipitili sa amin, bangian pikine penne magsambahayan kun ikela rakkuruk kamate gila rakkuruk hinaram Allah Subhanahu wa taala pegi inin penegesan si aku inin pengadakan pisra Tuhanin dinake mapate samian hinaram Allah Subhanahu wa taala etinen tanda kiteleu kuke kumapate duk gele pas duk ibarat pun nayen etinen tinima Allah Subhanahu wa taala ibaratnya sudah bangkek kasambayangin ng bahayang tapos ang manambahayang iyo kau ngalimut ciciran no si tepi-tepi tu sabi bung ngalimut-limutin iyo dalam Quran iyo dalam hadis iyo kisah Muhammad SAW haram dia makazari ini bang iya ga iya nang bahayang iya butek ka man panapuas ang panangangan iyo ngalimut ini anta kay ketelewin ga iya tinalaw tu Allah Subhanahu wa taala pagi bang iya tinalaw tu Allah Subhanahu wa taala kita uhan Gaya kung ngalimot, kinalaw ko siya Allah Subhanahu wa ta'ala, pagandatan yan, misra na kayo makasama. Wal amalu bitansin. Nanansiinin manusia. Nanansiinin inikin manusiain. Mangin sempurna katalaw ng tuja Allah Subhanahu wa ta'ala. Mag-ibadat iya, hinang na kemon pagandatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemon hinang tilian na kemon pagandatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ubus ininan ketelew ng sempurna to Allah Subhanahu wa taala. Sabi ko abang dahil paman tabi na maghapen si kwento. Awa si maghapen si kwento. Seke sambahayang seke maksiat. Seke puasa seke maksiat. Seke haji seke maksiat. Seke niyan magzakat maksiat. Seke ubus magjikir nebo to Allah Subhanahu wa taala. Ubus seke maksiat. Anta gibaratin. Antag ini ketekhan bintang celok jam. Gak nih. Dumen ke babangkrapin niyan istri serat ini. Takkan kita Rasulullah SAW tahu celok jam. Dia ni manusia punuh haje sembahyang. Punuh haje niyan pala sembahyang nih atau ke pahala puasa nih, pahala peg haji nih, pahala peg niyan kem di barat samen pun. Maksud, tek kalai trong dalam surga. Pinasa ke dalam surah samian, tek ke samian. Kinorit, pare. Bagay ko. Tuntungan na yun. Sumpine. Tuntungan na yun. Tapi na naus na kulinok mo Allah Subhanahu wa ta'ala. So, napine, alhamdulillah, din ang kapan. Nalaki na pinipiyo pare. O, mga na ito na pinipiyo. Kulit mo tumutan ulit si lagun niya. Ikulis mo maluma ako ni samian. Gana, pengal kalap ko. Gana, kulit mo na Ruan daw kita pahala amat sambayang niya putun sa ako pedo sa niya. Ano ko ano ba ni? Puro. Nurungan. Tani ko ngamapi ni ko talan ko. Talan ko galing. Niki mo na galing. Sumpi ni. Tek sa bagay. Oy, punta ni. Tu ano? Sumpi ni mo mus ni. Ha? So kembeng na sambayangin. Kembeng ni puwesahin, kembeng ni ko prumihan. Sabi yan. Weh ini problemahin. Kakek pindah bekas kita lusi haru magsampang kita lusi dan Polonia yan song samian inunok ko song sampak ko samian sampai atau sampai sampak na samian ini samian lusi oval yes nato birahin na daro kita song ano kita marian yedo pandak samian sampai ubus pasat niya tadi supaya tek keremput sampai pasat ini apa tekka? Ini apa tekka? Tekka sa galib namba. Tutuwa niyo pare. Na sampi ni be. Weh kyo.
Napinin ta niya na sabi na hugam po eh. Napinin way. Napinin niya bisa dia bakas panampak lay na sabi alay bakas ni kaya dosin tayo sa amin naman ako buka magkala ini saya. Kaya na uruan do kita biloban na belosa na luwa tayo sa iyo. Penggan pasat. Lain sa pwede. Ngana pagbayad. Ini hinang Allah subhanahu wa ta'ala siya. Ini kalakuan ng galip. Bagas mapatay kayo. Bagas nampak kayo ulay. Bagas yang jira kayo tiriam yan. Bagas nang kayo sa yan. Pinano kayo ng karupan galip. Ini ada karupan galip. Ini ada karupan galip sa amin. Nang buwan sa amin. Pinipisi iya. Ngana pagbayad. Ngana pagmulta. Kaya kayo pinambuwa. Kirupanganan pinipisi iya. Kaya pinambuwa. Kirupanganan pinipisi iya. Tumbas nen inalai kita bukut na kemon kirupangan kalatan ini menukut siya sampai pagdilimar na sana manusia. Kaya puno sembahyang nen, apala nen. Kaya puno pala puasa na hati sa amiyan, ubos iya magdilimar ka dyan namin pagkasab kalakwan nito si Diladunga. Kaya tinan sa ibadat dan haji sunagwa dumen karena katalang untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Iya manusia ubang kapin. Yene manusia basak sembahayang dan puasenen amal dan tabut sa lokal dalam neraka sana sa ini ga katalo pemuani sembah pembuana ibadat. Ketika ini kita sebut. Ketika itu belum tentu. Dengan katalo kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu bit tanzim. So kemon pangandakan Tuhan hinang tili. Kemon hinaram wa Tuhan haram tili. Ge haram menepete haram megzinahin, haram menengkewin, haram ngelimut-ngelimutin, haram menggezingkihin, haram mengedu harta merumin hetinan mahalali samian, haram merumin kemon na kami kita mo samin haram mo tinggalan tabian. Sumengwa banggero kita tinggalan tabian bisa kita mengibadat ene ko disramian ne dia ketamanan ne etin bankrupt di Allah subhanahu wa ta'ala. Lebas nangkan dagi tibingan dari stabangot tabi. Lagi tibingan dari si Kemis TV, lagi tibingan dari si Semek TV, lagi tibingan dari si Masakti maghaji, lagi tibingan dari si Masakti nagpuasa yang lausangin sa amihan atau awe kawa bulan kawa setiap amban perdulay, lagi tibingan dari isang bayang din setiap amban lima asal expert kayo mo nagsuta tibingan dari sumegwa kitibi pahap tibi peg amal tibi pahap tibi peg yakin tibi Allah subhanahu wa ta'ala da pakatan tibi sumisang kuna kedawa tibi Allah subhanahu wa ta'ala. Buna kita waktu itu Allah Subhanahu wa taala. Ubus warida bil qalil. Kitelo in kitelo in suway ko magrida. Suway ko kumpulne. Tani ko gangot. Ine peteka wa Tuhan sikau yene mula-mula pangarta. Mula-mula ketinen pulang-pulang sa mente pe sikau. Dana bega batang periata berita langit. Yene bakas ko ginanta Allah Subhanahu wa taala. Di sampai sa inge patang pernyataan mo pagi asal na naginanta sa amin si Allah subhanahu wa ta'ala. Asal pulang-pulang. Dahil kayo pa lapay pepiyo. Etinan yan yan bang niya magtaras bulak sa amin upama lusi kite. Magtaras sa amin batang pelot pego pisi me buwali duman ni isu kusikaw. Atawanen yan yan artaan sa amin. Yemen tamanan te kole non tane batang edo no bisemwali atawanen batang niyan pipili si pagnakura pag-ine kayo barangay captain batang nagmayor pagyo buga na tarapat mo ato ine kayo konsehal sa amin po sa barangay captain batang barangay pagyo konse kene kayo ano sa bisan sa inge pag niat no pagbagsud no pag asal taman sa iyo pangata Allah subhanahu megrina na kayo si ine te pengurong Allah subhanahu wa ta'ala gantan si kaw wala wala talo sa amin. Dan ikaw mongker pe sikada ya isang dalan sa amin lain. Ubus wal istidadu li yawmir rahim. Sikitelo sekampat ila Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. O ka manusia si asikidwelay kata bisrate niyan o ka manusia tinala iman manusia magpercayain tinala ukam ti Allah subhanahu wa ta'ala. Ubus wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Manusia biasanya sih manusia ini tinalaw ne. Manusia magkahagad ito Allah subhanahu wa ta'ala. Ubus pagkahagad ng tinalaw pe karena katalo ito Allah subhanahu wa ta'ala. Nasib binabisara Allah subhanahu wa ta'ala. Dumain kemon manusiain
So ipene ne pail ne. O kau manusia magkahagat tu Allah Subhanahu wa taala tinalaw kam sa Allah Subhanahu wa taala pagkagat din. Isin ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha. O kau manusia magkahagat tinalaw ba ko din. Pamante bi asal ketelawin pinek importante lu en sempurna menempurna amal tembi hinang tembi tu Allah Subhanahu wa taala. Ayat telulay kemon manusia dinak mengibarat kau manusia. Duk katale. Nansinin ayatinin manusia pa illa rumenne kemon manusia bilisra Allah Subhanahu wa taala. Inne ya ayyuhalladzina amanu o kam manusia magkagarin ne. O kam manusia magkagarin ne ittaqullaha tinalaw kam si Allah Subhanahu wa taala. Ya? Wa kana miyan manusia magkagat ne ko bisrale ne pegi ekta manusia magkagat pegi bar da sumenge tinalew ini ko bisrate bilebihan magsambahayan ne sumepi umasiatin magmasiat to ne kasi kare nagpuasa ne sumego apiu mus magpuasa magmasiat to pegi bayige magkagat bayige magsamay magkagat bayige muasa ge magkagat. So hanggang ni tandaan na magsambayan pagkagad ito sa Allah Subhanahu wa taala. So meruwa niyan hanggang ni magpuasa kita nakagad pagkagad ito sa Allah Subhanahu wa taala. Hanggang ni maghaji magzakat sa amin tanda ka pagkagad ito sa Allah Subhanahu wa taala. So meruwa wattaqullah so meruwa ka tinaliw. Ni ibadah dia magkagad ito sa tinaliw sa Allah Subhanahu wa taala. Nasinin pinatuto Allah Subhanahu wa taala. O ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. O kam manusia magkagarin ne tu Allah Subhanahu wa taala pagkagat din pain buwan binire katalo tu Allah Subhanahu wa taala dali pagkatalo bin pagkagat din urus wal istidadu li yawm ar-rahil pene tari pantakwa be dukke manusiain suai penne payaman ne suai payaman tibi ko itu ine niya ne ketemote ibang ketemole tu hadat Allah Subhanahu wa taala. Ararati bisambayang ten bitehetin marahin kemote kita kadim tam sa kiamat. Ararati buasen ten piniya ne tinima ne. Ararati bi yene men paghaji ten bitinima ne. Pag zakat ten bitinima, pag zikit ten bitinima, pag paghaji ten pag ibrat ten tinima no Allah Subhanahu wa taala. Suepin ne ine wal tantur payment bi. Da pagitima de suep payment bi anda payamanti bang ni anda kalau tu tadi kena kan tadi kita kan tadi tahu celok ya Allah Subhanahu wa taala wal tantur nafsu ma qaddamat lihat iya wal istidadu li yawm sumegua makin kau keenan tinala o tu Allah Subhanahu wa taala sumegua nagistidad sumegua kau tagama tagama niya buono niya kitekkahan mo bang tumati ito mo na ito Allah Subhanahu wa taala. Ine niya kitekkahan mo ruben pinoonon inang malaat lay sumagawa niya kitekkahan mo iyan ay kahapan ng tao sa loob niya. Wa istidadu liyawm ar-rahil. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha baik bisa. O kau manusia magkahagat ne tinalaw kau etinen sempurnaon inyene ke pagkahagadon duk katalo tu Allah Subhanahu wa taala duk paymanon bang kau tawot mate bang ni ano kitekkahan ni ada kelutu tawot si kemetain tawot sa Allah kiamat umos tinalaw kau Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah khabirun bima ta'malun. Kaisa al-khawf min al-jalil ketelawin ene pinnya sa sumegwa kitelawan no ko de Israel palan-palan kamen kemon kitelawan no buah-buah dakau tinalaw sedih bang nubenu Allah Subhanahu wa taala ya rab gadil gana sedih kitelawan kedua wal amalu bit tanzil sumegwa kemon pangandakan Tuhan sumai hinam duk kemon pangalangan Tuhan sumegwa tinggalan saja iyan kitelawan us warida bil qalil sumegwa dani ke wag problema ina sa amin te pengurong Allah Subhanahu wa taala si kau timaon niyan dani ke bang dilan baharin patang kami kesbe dai sumay grila de ka us wal istidadu li yawm ar-rahil du sumay ko magtagama
Bangkyo boleh tujuh Allah Subhanahu Wa Taala supaya dia ada diketikkan no dia dengan tak maghap sikawin dengan makanan sikawin sana. Semua ni ate bono kahapan bangkyo boleh tujuh hadat Allah Subhanahu Wa Taala supaya ni ate bono kahapan abot kyo tidak boleh pinapati Allah Subhanahu Wa Taala. Ubus niyan subject ng bigo ito pasal pag-ibadat tatalaw naglimpang siya. Inibisarahin paman TV sebarang TV magsimbayang di TV sumewa ame pain duk katadeo duk kita dilugan dumene sa pinte pag magsimbayang ko ngasengase ne pag magumra no ngasengase ne pag maghaji no ngasengase ne pag magpuasa no ngasengase ne pag sami an kemon na ibarat ngasengase ne sumewa yan ubus mag-ibadat larak merong koto-koto larak merong katinin maksiat kemo na merong maksiat iyan dakit mi epa larak agamatin mi larak ibaratan mi kada kita kantin di Allah Subhanahu Wa Taala na inibisarahin mag-ibadat dukkan na katalo to Allah Subhanahu Wa Taala kita ibadatin kemo indaginis kanta hinam nunuk bisarano etinin lemayan pangalasan Allah Subhanahu Wa Taala kau duk pagrinaan Allah Subhanahu Wa Taala kau hinamun duman ajar ko isang melay naghinang kau sa diyan manian bangkemo ni inang hap kanta hap bisarahap tuju Allah Subhanahu Wa Taala bagyan kau ibadat yan us ina ketelewin ko na bisarabya etin ibadat kitini limtikanin duk katalo tuju Allah Subhanahu Wa Taala tapos ang balian murah-murahan yan may pagdaante subject ni si etin teuninin murah-murahan bang tulisan sempurna yan yan kompleto kaya pinabot kita bi Allah Subhanahu Wa Taala sila pinagtuhunin sa diyan sa bali yan dalam pag-ibadat sa nakatalo to Allah Subhanahu Wa Taala yan murah-murahan si kita bi ni temon waktu yung taane kitintek na tutan bi murah-murahan bang pagtambah kabaya atin ibadatin duk kadalo to Allah Subhanahu Wa Taala etinin duk kita bi gelo itabot boleh to hadan Allah Subhanahu Wa Taala hada wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.